Itina wa mutalatala wa kwa mung'uthula kivilani munini wa President Rigathi Gachagua kuthakwa mbunge nene ni muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse amama ene nthina atongo-ini maunya mawoni mo kivathukanio. Atamanda le ibicho wa nondo ine siasa na kenda Gachagua ya muthogu ona Ruto ni muthogu ni mutho ya muona Gachagua ya muthogu na kwa ya Kenyans mutho na munene ya ngani oye the Kenyans Ruto na scandals binyo kwa Gachagua ukira hivi Gachagua na ile mbidwa zikali ondege ndo katika mambo zikali ndio chama cha Wiper na lange me ku support Gachagua kwa ile serikali ile zeke tu mchao support Gachagua ile serikali tete na mono siasa ila imu support ugo ngai support kwa 2017 na ngalero tete na mono ukira kibonti ati na ugo na kwa Gachagua ya muthogu ona Ruto ni muthogu ani mwene ndi wata yasio Gachagua emene wone no lagwo na Gachagua ni mundu ume kila kibo takaimbichiwe aya kana na geba u ene ndino megwo muya ailonza lonzo so uti kwasi ai ene ndi ngete kila Gachagua kata aimbichiwe president kundo kala na vice wake anaele kumuimbichi ona kwa ile kuno uhuru na wale bobu owa binata musabu ekata Gachagua kalebu ndio wala wabalogire ne kwasia serikali ne ya majia oda na ato ya matamushi mage atatuwa kitakuthea mazamuzi mage atawatima zio kwasia serikali ni majia oda ina mwana mataku ne serikali uzia uda wewe ndio tuiba wewe ya matamushi mage uzoga tima zio kwa ayakal anena maneno make makunena ngenukizo na kwithwa itanithia mwana inti thina gwatena na munini wake na makendea kuthukuma ene nthini kuthio sinu wera twa masakuye mathukume kingi ni kana musumbi ilodo as tutambitwa mweza kwa ne watu promise kana peka ethiwa ingi kutumika polisi kutumika kuangaisha ana siasa nundwa miungamo yo ya kisiasa na nitwende kuona kana ona ndo ambunge alama support deputy president mayangaishwa mekwatwa mestakiwa na ilipokuwa 2022 kura nyingi tulipompatia President Ruto zilitokana na Rigathi kama sisi watu wa mlima. Raila alipoingilia hapo ndio mambo yote yaliharibikia. Sasa hatuelewi alikuja kubomoa ama ni kujenga serikali. Umunde nitona tamba ya mukamba umwe witu oswa nikenda enda ka sponsor mswada kana motion ile ni kuimbicha munini ya musumbe na tina chosa taulaisi ndono ndeze mswada osu na mandiwe koyo na mama asema jitekela kweta mswada osu mbunge kuna mandiwe mbaloya sia nacho sia asia siyetekela falani bobe ya mudabadi na wetangula alame imatona kumandando moma maete mswada tosu kuna mandiwe amasai malea ona kale jinsi amampini inge na imana lei lakini umwe witu oswa MP wa Kibwezi West mwa bwana mheshimiwa Mwengi Mutuse sabe no kosa na kielelo kila kiivo kicha ambaye amukamba yoneketa response munini ya musumbe kumwa kebela